Zašto ti sad to nasjecaš taj kesten? Svaki kesten koji se peče, ne koji se kuha, nego koji se peče, on mora se okrenuti trbušnica, ne ova ravna strana i isjece po dužini. Da bi se on prilikom pečenja otvarao se lijepo, kad se ispeče fino, ne smije da izgori i jednostavno ga je za pojest. Samo uhvatiš ovako, onaj kesten ostaje čitav, strpaš u usta i pojedeš ga. Znači, tu je poenta kestena. Trbušnica je glavna, samo ova trbušnica da se isječe. Ovako po dužini, plitko, gledajte ovi vrhom. Ne duboko, ako duboko on se prepolovi. Neko plitko. A šta se desi ako to ne uradiš? Ako ovo ne uradiš, onda puca. Ako je eventualno slaba vatra, ako je brza vatra, jaka vatra, on izgori kora, ali postaje čađat, crn. Ne valja se jesti. A ovako je čisto, uredno, pojedeš ga bez nikakvih problema. Ovo vatra se priprema za pečenje kestena. Pošto mi nemamo uglja, pa ćemo mi napraviti vatru, ispeći ćemo kesten. Kesten ćemo ispeći na ovo specijalno što sam ja napravio. Ovo je specijalno za peć kesten. Ovaj kesten je poreklom iz Makedonije. I meni ću ga sada moj burazer donio mi iz Makedonije kestena i sestra i mi smo ga sad pripremili za pečenje. On se može kuhat, a najbolje kad se ispeče fino. Mi smo njega isjekli, pripremili, sad ložimo vatru, dok vatra postane ugljenisana, onda ćemo ga staviti na ovu specijalnu temciju što sam ja napravio, ispeć ćemo ga i pojest ćemo ga ako Bog. Smo već pripremili vatru za peć kesten, stavili smo ovo, očistili smo ovu temciju i stresamo kesten na ovoj ruci. Poravnamo fino, rukom, nije ruče nikako. Rekli smo da ovaj kesten ne smije ni jedan da puca, pošto je ovaj kesten je isječen fino. Kesten mora da se znoji kad prvo stavimo ga ovako u vatri, on se mora znojiti od muke. Ako se kesten ne znoji se, onda i ne guli se dobar. Ako se znoji, onda se guli bolje. Eto, vidite kako već se puca i otvara se. Jednostavno, bit će dobra ako voda. Ono što smo pričali, da se otvara svaki kesten, pa se i tu primjećuje se da se otvara svaki kesten. Ako hoćemo da saznamo kad je pečen kesten, samo jedan kesten uzmemo, samo pritisnemo ovako. Ako on već nejak, on je pečen. Koliko dugo otprilike, Džemile? 10 minuta. Znači 10 minuta da ne izgori na umjernu vatru. Jer kesten ne smije da izgori. Ona kora ne smije da izgori, a kamo unutra. Ono što smo pričali malo prije. Znači kesten kad se isječe na ovoj trbušnici, lijepo se guli. Vi gledajte sad. Vidite kako lijepo kora izlazi. Evo ga. Odmah je čistat. Ruke ne smije se isprljati, nema garetine, nema ništa. Znači čisto, pečen, lijep, za pojest. Ne može biti bolje. I ovako se jede. Staviš ga u usta. Pošto je gotov, nećemo ga pojest iz ove vruće temcije i stresamo ga u drugu temciju. Bilo bi preporučljivo sad da se on malo pokrije s nekom krpom. Makar minutu. On je bolji puno za jest i mekši.